شروع سیاسی عبدالرحیم سماوی انقره میوانی منن سلاو بوده برز سماوی دخوازم بزانبم گلو افروشا سوریه تسیرک لسیاستا ترکیه برانبری پرسا و کرد گر سلاف ایوار باش برایجا من پرسات tam fam nekir dukare dubare برز سماوی منخواست از بزانبم گلو افروشا گل سوریه تیجیاندن تسیرک لسیاستا ترکیه برانبری پرسا و کرد گریه بله yani teşirik zaten ev gav avetine muhalefeta ceşe Suri godes pekir beri vena vak proje ke mezin mesela Kurde rojla tanavin tevi haten zaman yani xostum gobinin zaman beri bidun hapse maha mev de gelek televizyona da aynı zaman arasti proje muhatap devleta Türkiye go Kurde rojlata navin tevi باتفاق نو به هبربونك نو çeki yani proje wan eve arasti fakat duhazın dina ve ittifak nu de terör ninbe terör ninbe çava yani ev çilçilupen salı örgütük vak PKK u dudreje ve müdavime ve der Suriye'de İran'el burada Türkiye'de hatta naha eylemi çekdariya teröri kırne duhazın venaj holerakin ucvat ittifakık nu ava bikin naveki nu ava bikin nave projede beri hammet işti jibo azat buna Öcalanji hazıriyedeki ev devlet aslında işte ki nu eve duaktaki nezikti Öcalan ve derkevi o Lugor Tüzüka, Lugor Tüzüka KCK ya APKK go tasfiye kirina PKK de diste Öcalan diye ev devlet venaj duhazın. Ya tasfiye bakın binadaki nu derkevin meydanı. Peki Abdurrahim devlet duhazı PKK tasfiye bike yanji pırsa Kürt çareser bike. Her duacı xwazi yani pırsa Kürt xwazi çareser bike ittifak nu bu Kurdi rojilata navin re tevi bike ne be Bakur ne be Başur ne be Rojava ne be rojilat bitmama Kurdar xwazi ittifak nu ava bike fakat nave ve ittifakı hatta be hole beri venat xwazi PKK xo tasfiye bike venat xwazi arasti ece tasfiye kirna PKK ji didiste Öcalan de Leheviye azat kırna Öcalan diminen. KCK jil Leheviye azat kırna Öcalan jil dimine. PYD jil, Hizb-i Vani diji yani Şak-ı Vani diji Leheviye azat kırna Öcalan de. Devlet Türkiye jinaha ve hazıriyet ki Öcalan van roji peşiyame Dondure takriben mehkedu mahadi azat kırnavi be kanunu nu derkhinen parlamentoda vina derkhinen de maleke de çitbejin hapsa male de jiyana devam beki ama biraz semavi nuha biraz semavi de aslan av devleti de tu zani mesela Amerika'ya Fransa'ya yekiti Avrupa'ya yani parlamentoyu çend devletan taybeti ku endamı yekiti Avrupa'nı dibijin li Suriye divi pırsa Kürt vere çareser kirin. Li zamanı siyaseta Türkiye'de mirov tişteki usa naxwine. Yani Türkiye li dijiye go pırsa Kürt li Suriye li Rojavayı Kurdistan'ı vere çareser kirin. Juvan re fobiye ke çareser ya pırsa Kürt. Çavat bine bireysem. Yani aslında bu çareserge mesela Kürt az ne yapayım pes gerek az bir mesela Kürt çünkü Kürt ne pes gerekin bu rojilata navin tevi ne pes gerekin yani rejime derdur ama şu var mesela ne şu var pes gerekin ne Kürt bu ne pes gerekin az bir kabul nakim bu çareserge mesela Kürt
بری همه تشتی دخوازی örgüt fesih bike. Pişti go örgüt fesih bu peve de proje vandı. Go meclisek Kürde rojilata nabin tevi ava bike. Nabi ve meclisek meclise akılmen daye. Bir sesit kesit dخوازی ava bike. Duna proje vandı ev heye. Ama hatta örgüt fesih ne ki nakhwazın ve jibo çareseriya mesele Kürt و جبو مخاطبیتا تمام کرد روجلاتا نابین نخوازن بینن زمان دولت ترکی و نا به پاش دخینی آراستی و دولت اروپا جی تجاری çareseriya mesela Kürt şuar ne kırna dert arasti sadece bir zaman dikin dert ucbo hesabı evani emperyali dikin şuar dikin malzeme yani şuar dikin kar yani milleti Avrupa devleti Avrupa'ya ji Amerika tücari jibo heskirna jibo samimiyeta dostanya Kürdü Kürdistan'ı tücari şuar ne kırna dert sadece jibo menfaatu maslahat ahva ev dinin zaman ama devlet Türkiye dخوازی اتفاق نو جبو ست سال پیشیامه باشه بری سماوی نها بنگها برایتی چیه بنگها برایتی گاواکو هر تشتی تا قدغبی زمانی تا قدغبی چاندا تا قدغبی اشتره بیجم داخوازین تینه تویی قدغبن جبو وینا تا قربانیین گلک مزندابن و siyaseta devleta Türkiye mukhabini ve beramberi pırsakurt hatta İro usari ve çüye. Ne usaya keke istemam? Bene. Ama dve noktada tişteki dvejin fakat on asahmindekim naif hamkirin. Beri hamet işte dve örgüt fesih beki uduvre mesela zamanda mesela çandiyede aboride vurdu statüde همه و بین هوله و چارەسەری جوان مثلا تێوارە نو ئاوا بکەن ئەم دەبێژن مەجلیسێک عەقڵمەند داوێ بێ ئاواکردن جوان مەسەلارە جوان پسکرەی کارە تەبی و چارەسەری به ئاوایکی کۆنکرێت برێسەماوی بە ئاوایکی کۆنکرێت ئیرۆ نەها لە سووریە پرۆسەیەک تێژیاندن دوێ پرۆسەیەدا بدەست خستنا مافێ کورد يعني مجارك أقول سوريا آخافتن لعراقي آخافتن أشتري بجملة أوروبا آخافتن ليل أنقرة وتركيا ناي آخافتن تبحثا بروجيه كيتكي لي قريداي وي بروجيجي قاد جالي أنقرة وناين آبتن بروواجي يعني داخويانين قوتيدان وكيكون ناي خستن كرد لروجاباي كردستاني دسكفتكي وان هذا تو چاوا دخوین برای عزیز ام دبیجن حتی örgüt خفسه نکی آخافتن جبر گو دنگه دناف حکومت ترکی دیجی حبکی پسکریک المزن هنه اما بیجن MHP heye و muhalefet Türkiye heye و AK Parti heye dinav wanci pskrek hene hatta örgüt xasafi ne ki hükümet bidengeki Kürt و بدلکی گش نکاری وانتشتا بینه زمان حتی örgüt خصافی نکی جبرچی وقتا چارەسەریya وان mesele psikreke Kürt çandi و siyasi و statüye bine zaman ve beşin ev zafera PKK'ye naxwazin bina bikin bahra PKK arasti eve Kürtçi Abdurrahim naxwazin vantişte ev çarəsəriye ben ev çarəsəriye go ben zaman naxwazin bikin bahra örgütü Keki Abdurrahim nahal لسوريا Keki Abdurrahim لسوريا راستية كيدن هاي نهال لسوريا مجارة قوتي آخفتن نه مجارة örgütaya مجارة مافي كرد لسوريا وروجابايا كردستانية من بخوا هف بيفن ببرپرسيارين حريم أظن اي تحرير الشام جيكريا او دبيجن ام ريزي لكردان ومافي كردان دقرن يعني تركيا دكاري ببي آستنگ لسوريا جبوغو مافي كرد لسوريا وروجابايا كردستاني ني ناس كرن Devlet Türkiye jibo ve mesele garantörge dixwaze. Divêje az garantör bim ne Amerika ez garantör bim yani devlet Türkiye garantör be ez ê rê bidim statüya Rojava. Venan li pişt derî venat bêjî arastî. Dibe gu ez nebim garantör
Ez vê piskirêkê naxwazim çareserî jê re çêbibe. Ama ez bibim garantör, ez vê naqebûl dikim çünkü Kurdê rojhilata navîn tevî de ez ittifaqê wara çêkim, yek ji wê bera Rojavavê ez qebûl dikim. Bes garantoriya xwe dixwazit. Yani di garantoriya Türkiye'de Kurd dikarin mafê xwe bi dest bixin birêz semavî? Belê, garantoriya Türkiye'de û bi vegera pêşmergê roj dixwazê. Yani li wan jî bi îtîfaqa wan jî dixwazê. Dibêje ne distê PYD tenê de divê pêşmergê roj jî derkeve û garantoriya min jî hebe û statûk demokratîk de hilbijartinê çêbibe paşî li gor wêne situatiya wan ez ê qebûl bikim. Baş Marîna devleta Tirk li piştî Bele. Mesela niha Kurd, li Rojavayê Kurdistanê, em bêjin enekeseye, peyenekeye, rêveberiya xwesere, got Kurd bibin yek deng. Helwesta Tirkiye çi dibe bi rêz Abdulkerîm Semavî? Ew jî yekîtiya Kurda dixwaze û bi usulek demokrasî dixwaze. Û bi hebûna pêşmergê roj jî li Rojava cih bîstînê dixwaze. Devlet vê nadixwaze, devleta Tirkî vê dixwaze. Zaten şertê wênî ewil garantoriya wê ye. Dibe ez Amerika di rojhilata navîn de ez naxwazim. Roj bi roj zaten mesela me bêjin wezîrê ji derve Amerika hatibû Tirkî ev şertê xwe jî danîn ber yani got em berî bi rojekê em dixwazin hûn Sûrî terk bikin. Hûn terk nekin em ê rûberû bi hev re têkevin şer yani nokta davî ew e. Em vê neqebûl nakin. Hebûna we li Sûrî em qebûl nakin. Vêna rast û rast dibêjin devleta Tirkî. Belê, gelek spas bo te, şrovekarê siyasî bi rêz Abdurrahîm Semavî ji Enqere mêvanê me.